Ona na fina matua whatumuri ele o i lesi vai mea o mātou o Manreua. So lua ni na mali liu ai o i Manreua. Mo meo tau ngā whanga fo i matulanga whapena. Eo, ia, o te lo le to te lea Manreua ma South Auckland sia e whafonga mai ta Pokalampi. Tau ala se whautuanga fo lea batu i ai e awale o mai whafo e whaile ngalue ngā leo. Ma mata fo lea. Langa e a fia lo le mea leo le whanga. Ia, olo no inga tau ana i tonu umo whale ma ia saunga le mu i tanta uma. Ala fia tele tātou fo le le saunga le news. Fia ke ka konga ngā pā le mea oso lo i fafu. Oso le mata. Ia e le lo. Ia nau e lua tu ai le tūlanga na fo le ua. O tele se whale tonu. Ia, peo si talana i ne ia mātou. Ai, se tau pule tau watutu le pa o lea ua o lea tale lo tea i atu langa o ngā luenga ma le tofinga o le advisor ma le principal advisor i le malo. O le mele leo te tau atua ia le mau i le atunu. O le fai mai. O le advisor ngā o le palemia ma le avu. Ma le principal advisor. Le fionga ia laki. Le ota. Ai, ole advisor uma foi le i tono ai o palmene la to ia i tono le o mo meu o capineta ia male sunga ile le fionga le li palmia. Ole la fa sia ni si o fai mai. Toli. Ko kongia ia a kamaya ri o mai ari ko kusa ma kongia CEO ma ai na faila usai li linga tongia ali. Chief advisor o New Zealand. O le tongia o kamanga e amaka mai se lau valu se fulu afi. E a vai atu lunga le lua se lau lua se fulu lima afi. Ile tau tanga. Whaopopo i ai. Maona livi e 4.3 weeks. Annual leaves. Vai la e le te le o le sesenga. Ia ale a mai nei o sa mola tau ia se lau luas fuluea e toi ngā mewa pena. Au tu pesa mo. Au New Zealand la le tal no toi. O me fala na le ava toi la u fotuanga foi le tangata ia pe ua vesi foi le te le o le amount le. Alanga te le foi le ngai ngoinga male ngā luenga lai whengai matangata ia. O tata ia la tu te vai uma policies o ato ngā mea jese o kaka ia le i lunga leadership sa. E pi o la tone o le e pi fōlanga ia le fionga le li palimia, sui palimia, ia o kapeneta. I le whai unga whai. Wai ele te me whai unga al kapeneta. E lunga la lor lako waunga le whai e tonu i. Pe whai me le pe le whai. Na tu atu le le vanga le. O vanga la le matua tele la la susui. Le principal advisor. Ma le chief advisor. Na o le vanga le. E matua su e fata pito. Le mea le fai unga al kabineta mal fai unga al palmi. Pe o tu langal na le abatu se manatu voi le. Au e tato te vai tupi. E vai le ngā ruenga tangata le fai. Ao foi lá te me fale tonu ai i el fai unga ale kabineta ma ka koe vai uma la vele ori e ko. Po le ala advice le ave la advice le ave. E pe o tu langal na vole le ia sa o te le lope ngai se advice al tu ina. O tu le pa le sai le mali le ngoi a palmia. O te le lo vo pena i se principal advisor ale an malo sai e o te le lo na me al mana i al mele le o matua au mai le ia tama e ko rua o la te me fale tonu la advice ia o fa malo ala kuleska kai e a mai ngi voi e winga la io me research e ke al voi le research ma ele fa pe al mele ta ti e tato te o su em ka ko mai le ta tal no atu
ai le fa pe foi le a fai mai se ilonga ai fai mai palimia mai kalongo mai le mele iam ka ko kalongo le malama ko ala ile mon serma nei yo le mata tonwa le o tata no le ota sai ai advice sa na ye fo le si le yo mato sai na ye advice le pale mene le tu fale nganga o maliu o si yo wale kenese sa yo sa pa ya o ngai malu o tasila le advice al malo ile temi yo le yo mai sia advice sa ai ai no fa le tonu fo le e fa le tali ai na tele ta yo le malo le na vai temi e fautuanga advice sia pe na dominate la va fo i le ta yo le malo i le fo vai temi so in other words ili ya nga tele la tu per malo ta tongi ai na to ya mo ya nga isia ili tele na le fa nga ina e ta yo le malo na vai temi ta wo yo le mele la uva tua ia o auta alo mei o football in America pure 49ers ma auta tele to te loto ta sile tu pe tele au footballer on mon fo ma yo ma fa so se au football la vengi e yai le tanta le feka ko o le advice a tangata fa pito o le doctor le ma fa o tangata la lenga ke advicinga tamata alo coaches me uma fa pit yo fuera le system o le manga i to tono fa pai ele misi advisors kama ke makua ki kele o kongi o kanga kai la ko ke advicinga ia ta yo le nei foi fa pena foi auto New Zealand o le ala o philosophy ma tasile men fa no ya o le leak out o le fa kai le mele ali i nota o le liki o whakae mele ma o mai aisia. Tele o me temi ne o tele malama lama pe aisia e lenga fai pe e tangata o tat ma au whainga ruenga le malo. Le mele o le lika au teo mea ia. Nau mai lola ia lea. Ambi le observa, ambi la tu wang whasalau ia. Maua mai o la tu manatu e mai ia. E whina wina ia mta upune ia against i le malo. Ia. So, o le mea ia tau advice. Ma aila oe, o leo talaki. Leski. Oi, a pulu lea. Landsport. A tato tilo la ile le toi a pia ole pale mie i lungo o social media. Ona tato lolo la ia lea. O le pātila lea advices. Yoe, o lea whainta tō vai ei, o whautuanga la ia advices ia. Paititia vai te lea suinga tanu le toi alu ia a. Tāna le toi apia ia le whiunga le li pāre mie lungo mea. Wa tuu i titi ai le meore. O le arawala ua mai fole le whetongi mai au latu. Au le toi ano ia le atunu. Ua whai ia, pe o ua ngase i fo ilano esia. E sel nei o le advice le ua ami le li pānia. E taunga tāla. It's very expensive le le advice e manuia ai i le whai unga whai. E mese la wata tu teita. E manei tele mta apule ua tātala noi ai. Langa le ua mai tau mai se lau fia. Se lau dus fruiva. I le tau sanga. E moku le se lau ua iwa na. I se whautuanga le lei ua whaongaina le tai ma ua tia mai le moni ma le whaamaoni o le whautuanga. E se matango fia? Ia. Se sauno i. Matua i sa o lele alau saunoanga i le melna fo le ua le to e sau e lunga le media ia le fionga le li panmia. Ai sila fo lai tono le ol palmeni. Fautuanga la le al tangata lana i tono ol palmeni le i laki. Ia. Leuta. Pingi kong ol palmeni maka upu. Ia. Awala mai fafo pingi kong nga. Wai vai la le alu la walu ai le
le afionga le li palmia. Kongi sao kwa kongi, e o foi lai mingiska ia le tutu I fonua. Pingi sao kwa kongi. Yeah. La o mo sao mai ala ingal sao. O le mawhainga kali le sia ori lai o. Langa le la o fili tonu I le sao. Mon mo tangata na nofo I tonu I o. Le o fautua ina palmia mal minista, mamiska. Awa nge ko mai ko kalngo man ka pui foi. Pingi kongi o. A fai a kwa kala iai, fai iai. Ai e wha maoni la o tau talanoa nai tu talanoa. Walanga o le wha fonga le tunu ato. Pe on mena voe le mana i e la le mele o ta talanoa advices ia. E te tau au na whai i al tatu mawawau. E tatu te wa ai e advices ia le whai le huri ia. Owe, a le ole to e saule. Pai la e, wa fiu le wali ia. E koe kausue se me e wha le tonu wai le fionga le li panmia. Ale ua mai. Ia, o le fionga voi le sao whapito. Lena sao ai nei le me mulmuli a lea no whalongo i. Ia, O le fia le sao whapito. Wa le toi amana ia. Ele malo, whapea voi le fionga I le li panmia. Ia media sua le fafu. Sorry. Ia wai la, wai sila la I tu le palmele ua oie. Wa fiu e kausua se me le anga le fionga le li panmia. Au le koe vai stala. Aisia, langa leo to e sau le palmia I wafoi e whaintan noanga male ori ia. O upu palangi na whao ngai le lo matua no wharongo ai. O le retaliate. Ma le upu le o le inexperienced team. I refer anga I le fionga le li palmia. Ma le whainga malo o lo I timine. Ma kapeheka, sa alai. Ia tatu tiro lai, e tasi ale meu te whanau noai. O le o mai whafo mai malili o sa moe le ngangana ese. O le wha moe moe. Se tau atu I le lalolangi, mea ia na whoringa mai le o latu o mai ave whafo I tangata palangi. Ia manino e palangi, e sa o latu. Ai le anga le malo o lo tula I maritimine. Na wale ngor vanga I po Australia po o tau le PC le na whaile interview o lom tu. Mato o le Pasifika I nei. O Pasifika I nei steine na le la vui kam foi la ko vui por kalame. Ya ona la banga e pi e linkana I o ile Herald Okay. Ya mai si newspaper te tele I nei. Le Herald ai o newspaper ke le ana ia ile o to tele se si o fai tau I nga newspaper o mango le o titi to ruma mea. O le o to ia kausu e foi le Herald I ngi la ko foi mea. E kau fa kawela ko pepa. Pero tu nanga papena ia oso mai ile vaanga le Pasifika le lo te foi atu ngal mele. Ia la mo kom fella ko foi po kala me. E fai si ai ele mena te whanau pe na o tofielo matua la tofinga fo na o tau whanau tu I ele tofinga fo po se AAP ia le ta urva. Ia o tele I lo I po le ale tofinga na anga u whanau longo ilanga il fatatan nga malvaanga na. Okay. Nai au mai ile mea na foi le o mana o lo matua o fai mela lantala na. E foi le o consistent ia le fai nga malu. E o mai I fa le media. O le mana na oa. E o mai fatan no le media I fa fo. Mana tua tu le pa. E esel mo le mea fatan no nga foi le fa samsama ngoa. Ia tailo ye po le upul na fitau ye. Le mele ana fai el palmia ma le media o masamo. Esel melna. Esel mo me ka o le conference. Ise mata upu. O le fital no ina tu tonu o le palmene. Peila o mele. Matou inei. Ele so alul ma ko palmia ilunga karkalango ma medias. Le ai. Se ilonga la bo sa se mata ufa pe mai. O le o mo mai. O le a vai se le si o miniska. O ngol mele. Fa kwa lo la ia le. Wo mai ia o faile conference nga le al palmia. Ma le media. Fa mtala mai palmia mele tu. Fa pena la ini. Ai le se me fa pena ngofo for palmia o ku e media so le fa karkalongo imtau puma. Ma le ai se me fa pena. O le se senga na me ia. Ese la mele tam foi mele lo mutu. Tam foi le ina ia alun ma fa tangata.
Ya ko vai a fai ia media ja conferencing ai lua mena ese. O le wa mto ese mai ale le afio le li palmia. I mene o fata tanonga mal media. Ese mai la mal mo me o le mta ku fo le onga. O le la tau ona tanonga mai il palmia. E pe tu lang alna. Ai le fa pe al mele tau mai lo matua male wanga ia le media le ala tu. O fai mai. Wa inexperience wa avo selfish ia palmia e na o nga o ka ko wa le tal no ima e le o kala wa mo se palmia ia tatu pe na ma wa foi i lau ko kala mea ia pa tal no ele ngo fo palmia vili mai ia e kala ngo ku i mei e foi le te fe tu ile ota e pe o le tala foi le li o foi le ngosiri i foi le head le pi head ia i foi le ngosiri le fe mai news le ar publicio ina oi ngalo ya lingo au tanga vai tipi au tanga vai e mana tu foi le melen fa ia mai na malato le yo le o tato o le media e ke ku runga ma e alu su e me mo ia news ele mai news su e ka ko to fa pela pe o le mele o tasi na me o te whano no e te le tangata ia la tu te langolango ina ia i vaenga ia fia me matu le ioi e whalangolango le laku knowledge e whalangolango le latu ile tua lalo tangata ia me fula le nga latu o maia ia tala e whalangolango le sao ma le se a sawala le tua lalo atu le epa li mongi malatu uma se e o se ia whapena io e le peile tato e ke saili o te saili le ai ma se te mi ke ngofo ka kangira ke fogi fa pe panmiro kon mai ia se ke mi fa pe ngofo fa pe kon me se min ska fa pe tu io le mele fa pe ne se kai mi io ia te mi fa pe o se me o ke manga o ko i prove o ne se mo tano fa to am failing ma au ia se minista ia pe pala one o ro ina le fionga le ipania e na te mai le approval e sa o mea ai tatu te li tala no ia a le vaenga le io e faronga o il tala le anga le pokalami le na liki madfaka tatala no i le mele le tulanga o le tua ia o le lua se lau tolu se fulu ia nga o le na o le estimate tu numbers wa mamau tua o no to le lopo fe a pifa pe na 233,000 New Zealand currency na convert lo la ia pe mo ele tot se lau fast food pe tala samotala le tu pe leo mana tu e pay back from July o le taimilena ole lai tau ole malo tau sila olo ia ilo ia se malo lela ola to mai lunga ole faka o ai lava na liki le faka ale winga na la utala le fetu dot pe o vainga ni e falango i me liki mai yoi ele o sa ili ma se tau mai ni tala moni e fa file moele atnu e sila lele o temi nei ile se sengo temi nei ma le temi o le sau le fionga le lipa le mia faia na interview ma le media a Samoa wa te le se sengo io o tau le fe e mai le au isia o le ni la to o le ni la ko enforce o le ni la ko information io wa tinga la pana mai le tala sa o le fionga le pa le mia au a fai ma winga o tangata ni le mimilo ko yo ngela mimilo ngia do le ko me ngi fo mis ta sile na fo na poto yo ya ta fai e banga le tupe le o mai fa pe o tupe mai le tau no fai le capeneta mele o le alau o le afoi o le toi fa fo i tu o le tupe le tutongi e ta o tonga o tu ino ali na suftinga te le pa talu na tu la i mai le toi ino sa ilili
Iai mangi liki mai ngi me fa pe ku. E sa le le ya so le. Ia ngi me fa pe tatu whalongo iai. Ai fia se furu wafe, fia se furu wafe walu i tau tonga o le tele o le wali i angai kongu i le palmengi. Le i le chau pipi. Fia. Ofisini ngi ai le atu nu ul name. Langa ile iai ama se singa liki mai ngi me iku. Te iai ma se me fa pena. O la ofisini. O le ala au tua ia. Ile tula ile fai unga al palmene vale fai unga a kapineta. Il tupele ave il totongo o Yeah. Le ia tatu. Ele isa tatu ia. A to fai mai o tupele tulu. Ai fa fel tu la fono le o man pasia e au mai ele malo i al kapineta po o tangata fo i tono le. Ia tonu i le palmeni. E au mai pe au o al temi e tauena ama i fafo e faia i tau tonga mena. E fa pena la ia se langona i tonga meni. Ele ma faia na e fa pe mai. Le wo mai vai temi o ale. Ele kaun faia. Ai fa fel vai temi lenga i lumba kui o le ia se a fausa ma le oli uma na mai uma tanta ni. Na mai uma i fafo. Ele fa pena na fsinia. Ale mele o liki mai i tol mele. E alanga liki mai kua ave o le observa. Ina ia wha leanga le malo le ini. Au wana le mea. A whai o tātou ni tangata poto. Kasi ang whalongo i e kipi. E aise au ngā ili malo sa ambo le mele. O mati tima le malo sa ambo a leo ave kupe o e kongi mei. Lea. Leo tātou wawai e le tūlanga leo ili malo sa ambo le te minni. Nanga lai o am pese fai mai. Lea ua ma samo. Alai au tilo uma tala langi el mele o isamo. O ave foi samo mfatai te ingai tonu o isi atu nuu la iti al Pasifika. O la to o e mai talana. O e mai talana la e sa mai tonu o le media a rotonga. Te fai o samo mfatai te ingo o al Pasifika te mini. O la to o e mai. Te masisi o la to o e mai. Langa lae tang mawhai lava ina ia whaaleanga le malo le ini. A se wapai e tonu o New Zealand. O le ale le fifia le media i le matopalmia le. O le teme whai le interview. E kusa o FC. O mafu, wauma. E le toi o le media i ngei le TV 1, 2, 3. Toi o toi whai maingi whaamkalanga i whaaleanga i le palmia. Le ai, wauma le interview uma. Le ane mele isa mo te milne. Umangkau ai mai lunga le observa. Ai koe koe mai i el whaka. Koe mai ai lunga i. Inga i whamautu ala to mele. Context ol mele tatal no i to lepa. O le ale context ol mele le tam whai ilvanga le. Whaaleanga le malo. Pau wana ol mele o te vai i tono ol mele. Me foi ngai whai mai o liki mali whaka ma. E vai menga i lo ai fol whaawal valeo le si whasal launga. Ngau fam kausa mai nga liki mai whaka. Ai apa fa pe mai. Soli. O vai ko whaka le. Ia mai la le se senga nal mea. Ngai koe ngau whanga i em koe kau mai. Wa liki mai ala ko whaka le. O i liki mai. Ele alu se tangata whainga luenga al fast. O le ito tono le malo. Alu amai ai ave le observa le mele. Le ai. A liki me fa pe liki mai o le tangata o le HRPP le ngofu kongu yo. Ale fia e kala in menga wali ki mai ku. Sei lo fa bol bol. O le ya le matu ya le upu o le liki. La to tilo. Api fia ngana. Asi amai fola kasi fa ka ngadi. Asa we lua. Ua fa ka na liki. O le tupele o le totongi o le advice. Ia mar tongi o soino ale le faingoro na vai fa pi. Male planga fuli le la o sau nela ia siu tina le la sau nela ia le lo matua ma sau fafo mai sa mo fai ana interview fa pe o se le tio mai i Australia ale la na ia tuto ai lo tau le manatu le lo matua il to ti fa lima masina om kwa silence la valan ta inga fa parmia Kele lo po e mantua le temi
fiu sa mo te tali atu se na matua i ngu le lo matua ia ale o te mana tua no tau fefu tau kava le mena fa pe e le mele e matala mai lo matua manino sa alu alu ngu so le enda e so alo ron ngu so ngo pipili le me oi alu ngu to amatala me e fa ngor tau sanga tau fai se me lo kai la u gen malito o le onga io ia me uso o le onga io o vanga ni se pese io o matu le vitimi fu le o ata ia fai tu nei mo meu soap opera soap opera tem o le days of our lives pe o le pe episode o ata ia pe o le te fu le beauty and the beast pe o le pasau tatu atu nu so le pe o le o fai fa episodes mai mei o le kele o le makamaka ia ka ko le arai o sa mo le o ia le wa le nga fa pe a mi ia o le au te lenga la e sa o le lila o tala na o mai o le tau mawhai e wha le anga le malo po le a ma le a le mea e tasi ano na aunga e tau mawhai a se whainga ia matua i vili a se ia matua i wha le anga ina la wat whainga malo ia o silent lo matua ale o to so maya saori o me tua ia ai ata to no for life fa sanga tonu le bele o le tinga la boloto ona ua alu ese mai lau le mali toa ma be se tu mai si va nga le no malau le mali toa i te me la tu fainga malo le na alu ia fa le tonu fainga le o fainga malo le uri o le ko e fo ia e lo matua le melna le si me te le te tilo ia i ngā ruenga fa advisors te mana tua le temi na fai e revi shuffle le lo matua i lana kabineta matu na turi a pua le lo matua le le minsta tu pero i temi ia turi a pua e o mai e temi nei e te whaalonga i ua na saunoanga e le fia il minsta tu pe ma e te vaila il mo le fatino ina o le mo turi a pu turi a pu ia le usa fai mai ia muripola i luma i talani o le na forsa sa fai le o le matau tia i o mea foi e tauia tatou i tatou o le ese senga na le reshuffle na fai e lo matua ma le reshuffle nei ia le pare mia na kabineta toru e peto fa ia i foi ia mista lango na wai lalo lana toru peto fa ai te va ai ile fatatianga i le pale mia o langa reshuffle very smart ato e to tilo le lema e babai na o le temi na attack tua e le suita i tai ori tua ngai. Na eva ai le iai o leo mai a kamai a tamai mistai i la e a whaisia. E ma whai voi lan tātou tiutilo. O le reshuffle ma le taimi e tali mai ai. O mana tua. O le taimi tuai o le taimi o le pe e tali ale tali ale malo e uma iai ia la fonga i totonu. O na wha tali loro malo. La taimi nei. Ele tu mamao le tali. Ele mamao e alua tua tali mai right away. Io, o le ane mafuanga. Ina ia matua i manino mamala malama. Io ia le atunu. Langa e pa ia tu fo i le fai unga. Wa mamao ese. E o le temi tali ele maru. Wa mamao ese le. So, o le matango fiela le ngato le whainga o le reshuffle i le li pare mia lana kapene. O le taimi e tali mai ai le vaenga. Wale toi ua i le vaenga mulu, e tali ani tali muli.
o le tali pe le taimi lea, o ka semana ia. Ua wharongola le tali le pionga le li minsta ina ua oso, ua frustrated li o fontoi. O le tamo ia leno na la foa i lor tala. O ora so vale. Not only that, plus the tone. Wale aise control o le tone o le li o waita. Ina ua, e whai o le fau le vai mai e fau minsta. A o le taimi e attack mai e ia minsta. Peo i nā katu te loai man me o le ata mai wha le atua. E wha ngai ioi ai i le tali mai le malo. I tangata i o fia tau sanga o tono le malo. Pai mai lo le mana fionga li pāle mia. Ia. E se foi sia mātou whainga. Minsta lango lango ia. E lalo uma o le wha malu wa o le taitai. Mai la lango uma i le mata upu mea tau tupe e a foi. E tai in uma a nga i le minsta o tupe. Ma me tau tupe. A tali atu la. E le peila o tau le temi o tau. Tau te malolo uma e na o tuila e pai. Yo, tu whara i le tā ua le langa leo tātara no le reshuffle. Te whina Ma nei te lele mele wa elmo ia. Tu so onga uma ia to ina nga whai a whonkoe la le uma oi whonkoe. O le lo ia. O le tangata fo i e tau na lava le tau whama le utama ma le ono sa. E ma tau e mon lo ia ki ngā kau ai aku e mea a la sau sau a le muvo le ai mo ka onga onga. Ia le la o matua wa ngalo la vai le li lona tūlanga wha lo ia ma lona tūlanga wha suitaitai. O kau ai e whape ia upu ia. O upu ia tau ai e mon tamatiti fo ele le walu fusuanga wale lava me whaingaru. O whara malau le pia o le vai o kamao lau kamale. E whape na mon tangata fo ele le uwhainga. Loka mawai pi o loka mawai pi o loka mawai pi. Loka mawai pi o a lau makua papaku a lau kamala. E whape na le mele. Walu le finga unga leri. Wea konga leri. Sari. E rei e sili aku le malama. O ngai o le mangai kongo le palmenga. Ale sili aku le malama o kamai. O so lor ko inga langa meanga. E mai. E le iso kai au. O isoli. E o tala nai whai mo tamiti foi. O le ua whai fusuanga le anga mai fusuanga. No so la ia le i meana. Ele se tangata la ia se tō whama se utanga voi ma whai ingonga. Ia. E lole si me mali. Maua le mai e mui whawo. Maua le read le mai e mui whawo. Ia saunoanga ale sui o whala tem samtau. Ia. Pai tau le mai le mawhau. Ia. See, that's a very dirty politics. E whakanga whaukua i o. E te whakanga whaukua i o e ka upe a koe malea. The string attached, o lea. Kau whaleanga. Ngā. Io. O a ia whaukuanga whapewhai mai tautua nā mautou lea malea ia awangi i o lea. Awangi i o kou waka mamai. I o kou poko i whainga o kou lea malea. Ale whai kau le mai e minsta langolango. Ai a whapelo e kuriei oi. Ia o ngai, ia o le tua ai amba i lau. Ai awang e fefe. Ai awang fefe. Awang fefe. So, ia whese mea e whakua alo koe lua koe markamba ngā voe le awang fefe. A whai mai a whai e. Ioi. Ale whai kau le mea minsta to alua so kong parmene. Lena petue pe te whai tau fia se pulu o tau sanga i tutono o le parmene. Ai ale o ia te oe lava le mea lofa le atua. Ia. E tala no mai a o le matua paero tangitangi a o le whalo. Le isa, ana mai le vave na ita fontoi. Le ita fontoi e whai atu le minsta. Mane si mea, au atu te tau whai tala se ina tu la fon. Sa o lele. Ale sa o tala le whai. Nasa o le ia mo whao i le whea. Ia o whea lale me fua i eile umi o le parlemeni. E wha sa o ele minsta afto a minsta nafi. O le mea, o le se senga le na. O le bottom line tātara no i le vaianga dea.
La sa sila lao te lenga. Ole development. Ole atina e o sa. La sa sila ilo nao te lenga. La ua i etu le pa ole matua i te le o le mea lofa le ua i etu tonu i nei le tonu. Fai o le tūlanga whaalitino fo le developing o i tū malo. Si se ale tala fai me o la ai e lengi me o mo e kū malo. O le tangata le alu i o le whonu whapai tala noa i eanga me e mana o iei. O le tangata la na le fai tala ia. Al tangata la alu i o le tū malo i le whonu whapai. Ai whea kore whonu whapai. O le lei. O le mele mele te alu amai. O le tangata la nga ke whai a meanga. O la lava la e manuia ia. O le kanga pai e la le. O le ati na e ina o le atunu ule te mini. O le o whai mwhataita ingo isi atunu ula i tia e te mini. E matua i maua e le mela o isa mo. Le vo i whaali mai la mai lungo o Facebook a tangata nei le. Ia kau kalo ma mea o laua. Ai wakwa i le kulimango le pikongu le kau i o. Le alu mo me vo i o. Ia mawhale vo i o le o whau e nei tangata la to watama i shop. E tu oi mo me o veggies. Kasi na meno o latu i o vai e. So le latu la le i le o e oso tua i e te aluanga i o i le whanga. Ai oso tu lai tua ina. Ia o mea sa tonga bau fo le se tu lau samo. So le ke lakunga. O ngai whakukua i ngā ia mo me o tamai whalena. Ai mo me o popo, o ufi, o talo. So se tua i ngā mea nai mo i ngā. O mo me o ngiu. Na whai alau tala, ma ko aku whakau mato ainga. I runga tua i ngā la o tua i lalo ki whakulu i lalo lea. I o i le whanga. Ata ma ko inga. Ai whakau ai mo me o i e fo e tai. In the middle of the bush. La tola nan whai mato ainga. Whaksole. In the middle of the bush. Le whakau i e tai. Ia so le ngā oa i taulanga sa masa. Nga mo i aso ia. Wala i le mana ia. O le development langa tangata langa. O ngai o ala ko i e whai la ko pisinisi. Kamai pisinisi la iki ia. Ia. E te vai ei. E whai i le barbecue. Ai so o tuai malmon me o te mai whale vo i e lei veggies. Ai so o koe tai ngai whakau umai nga. Sure. Ia ala i. Se la li. Tanga vau. O le ke ala ko whape. Sole. Aso ia ka saungi. Ngā ko ngā ngiu ma be i le ai ma se whai e ise mea. E vai e le mana ia te leo o le filosofia o le tangata lea e whai e inala e lato tama i a shopping center lea wauka ua kama i shopping center voi a kama lau mo o mai me. Le mana ia voi le wailoa e to tele tangata ta amilo. Ta milo mai ai o i ale paka sau mai kua i ngai si umu oso mai i e o anga i lunga i whala tai le me vo lea sau ai ngai samatau e kua kere lau kankan mai kaimi nge a kamilo inga i sau lo maltangata nga whau ai ngasa mai menga e o lea sau au lea au kamilo sanga vo lele whakau oi mane ta mai leo ta i lea fu leo a whamautu mai sui tau vau palo talaiti e to alua sui o le HRPP lo wa mai ia male lato afoi male independent i vai mo ton thank you vai mo ton ole ai ele me mari ole ola wolele ole ankole or suilo tamo e mai ele yo e pe e fata ma ia siri o non le ua tasi ai le afu le fast o le poti le na mai sa o ai samo a le sui le tamo e mai le sau e suafa ia le sau o le independent le sau mai te vai lima e suafa ia oi po ilingoa ia
soalo le mi ua fa'afeso'ota'i e le tagata soifua lea o lau timu'ia oe e sau e oso se kako kilo ai e mo meo politiki e le'elea o le toe oso mai lana o le sui lea mai vailima ona ua feso'ota'i atu iai lē sa a o lau timu'ia ma nonu e tausoga e tino lelei e aiga lelei o fea la mea o iai le mafiafia o le toto nei lo le vai a le ua toe oso lau timu'ia alu e taumafai e fa'atonu atu ia le sui mai uta e vailima e oso mai e sau e alu e fa'atuto'atasi mai a le heita'apipi o mea ia e tate tilotilo iai so se le manai o ia mea e se le manai o a toto tino ma anu ia le foi la o oso le si sui o le fio'aga lava o magiagi ia tulou a maua le tahavanoi le tu sa'o tua le ta e mafai foi la na matu le ta soasoani i tangata uma o le fast i lango tātou foi uma o vai mauma mo ia le ua vai whapea e tau pana pa e se tala ia aua ni to e tupu le tūlanga le na tupu mai i le palota alau tiu ia i mastamo taio li seu o te talitonu foi taio li seu o le uta pena e palota le lei mo nonu ma support nonu a o le whanua noanga lea o le toi osor na talo lea fu isa tauwa musu le sui le oso ni le tona tielanga o tala wha mamai ia o le li potian sausa o ame samu ngā sau sila i ia tu i ngā winga whapea e whanono tele atu le pa ona e peo le vuenta ua vo i paroka le ana whai inga ia le ana whai inga uma whaatasi la ua o le sau whai inga le toto vetawia o nono ma vai le na o whaatasi ana vai taimi ia le vuenga whai inga ia skama leo teli se o le whamatalanga leo o te tau wha longo atua i ua peia ua amatona le fia ia le au mātutua o le alalwhanga o mangiangi e pe ua se'ela latou tau whiwhapea o inga ka koe lango ska magiki mangiangi really o le mele le tupu nei kau ke fiu le me avaku ia whaukuanga ala e o ala o ia le se senga la le o tamatiti la titi ma tanta matua le a ua whaua me ala ula ikia ai ana wha pe sau se tangata matua wha matua tangata i tu tonu a mangiangi e sau ta boi o ke loe wha along nia umale uri ala ngau le ua whai e me ala uri ua wha kamai kiki ai ala wha pea se i tu lou le ala whanga o mangiangi o te le wha tamawale e langa fo e pi fo e ia tau fo e lo fo tang a le wha matalanga na no wha longo e o mata na le fia le au matua ai sia ona wa unga la ia fa tamiti fa pe ia saulanga ali ia la walu anga yo fa tu mai o ai fa fela ka me ki mangiangi ia se tanga ia ile no ka ki ia le tu malo ai se ka ngai lango o fe ele fina ngalol a oi tanga le tu watu ilnu se o ke o foli ngai ku nga me foi ni ku nga tanga fa pe ia ole na ai pa o le tau tilo iai langa te tau ana tu mai le sui o le fasina ia io pe mo foi le nei ava no tala no atu e ma tu no ta por kala se tau tu na ma le fasina ia oni to so ngia le mele tu punei palo ma mau le va o sta mo te ilisio ma no tu mia o ka se va io ole fale tonu le pole mele na umatu ia te ilisio ono to tele o isi ata to le fastia ia
ele e mana na ofo ele au mai ta ta lai mana o ila to ai lo fina ngalo le afionga le li palmia male fast yeah to be fair ile tatu fast na lo ese mai le tamale mai o ile HPP ona sau le fast yeah ale lo tatu mana e au mai ata tatu te mana o ye e fa fenga malo se me fa penga a fa penga o ke la foi uia e se fulu foi kan kai o ke mga o ye ba ko le fast i le mele o ngolo wika ya tailisi e fa felang ku se fast e le fenga ku o le mele na le tau momoli tu la volta tu ai ngal fast o le mele o fina ngalo ye le i palmia ai mai se le lo datu o tatu vai nga fa foi fa mole o ia ina po le a foi so tato le fia ile support te leo o stambo nonu la tu ia nava i teimi ia o tala fea vea tala fea vea ai mal teimi nei ia fai ma whaua onga ia tato le mea lena tupui o ia tailisi a tato mana na o sui tu la fono ia ka kia le mea ngai ki ngalo ia fai le mea o le o ngalo ia le tato waenga whau fai ai maise le afionga le ripan mi fa mole fai le mel na pau na le me e tatu te mauai le lua vai tolu me ne e tatu te vesi oi ka ke manga ola sur kula fongo ai ka ko ka ape fa pe mana ia o te li mau se tala ia fale alili a tonu o tau ne tau o le asa tau faro no ia fale alili na o falo hoto na o moli fo le sui vo io fale alili la to ia i le chapipi a o tato fast o tele o ilo hatu la po ai el fast na nga o me o le observa le no vai trail na o moli fo ia i el suyo fale alili mal suyo oifo o vai montol i le chapipi al nea e fatalista to sui ia o na vo o mo mai o sta mo nonu nai o to ita to ina ya a o fale alila ia le ila nga le suia le chapipi le mo wat o te atala le suia le chapipi e mata vi foi fale alili ma tasi o toi le sa failan tala i anu o mai so le o su o te akono toi ina le fakasa oiso io e tau no fesa selo ta ma fo o fea so me to ina ti akon to ina ala no le leia o le telo fe jau le pi fe jau fu ni sau fe le lotu le ele lango no ina i le malo ela e o te ini ru balo atu o le o mai o le sui o le ti akon no to ina se ivana se le tairo le o ta mai ia lango tairo na le na mai o ti akon to ina ole ale e pasa ole mtanga dua ne ya asi tatu talia i tatali e o mai o se suita mai tai ole ase fina ia a mai se suita mai tai ia si ba vai foi o so ka ko kambai ale ngalo ko femisa e lunga i oile ile me ai le sao mai ai pi maniel na a sau se suita mai tai ele le fo na si fa ato ia suita mai tai tono le palmeni i mato sui e lo le tu la fono le ina ia awai nei tu fa pe e au mai pele sui le fa ato ele le ono pasene o te mai tai tono le wala ngol pianga ama kamal ka kombe o 5% ale walo raung pasing ia pe tu langal na ia la to ia ina ia sa wise suita mai tai ia o ka ofie mele wala ngol le ba heng ia suita mai tai le ale i ele mo ape faina sa uton pele ai ono o paloka ia le faini le la mari sidi makausanga o le float tala ke ngele o la mal kausanga ri o fa ka upe le e ari skinge ri o kon foi se fufuanga ia ai tu fo ma momene el malo
langa a fai a te o sau a te o fa maunia e to sau itu e ko kongi a ko uma ka usanga ni ale sang ngalwang fai esa e pek pei mei e pek pei me la voen na la hangi o no le e fatali ia me yo a ole man tau sa ton e le leila le su moska ku suita mai tai nei falali e se fe for ku pele pe ava pe mo ki ngoi pek pei e te mi atole e fa pe o pe ai e suile i mai voi ai o i fa masingo ngai me sau le leila ka pe a ki o sau le me e maro se kenye se ka mai ka i mai ia ngau a ko wa te rola o tilo on ko ke le alon ku pe mo pek pei oyo eu kamai pe o le uka alo kamai a voi le fia kusa pe fai mai o langa lua ku kongu le sifu pasin am ko fia la bol mele le mo le ia isi le ko le to nga me o mai su e tu pe tonu i o vai nga fa fai ale malo sa mo e fai male lo fa me ia o no tate mi si vai nga e fia tano ia i le o tale ei na le pau as te mai mele tas o to e vai tu fo i wa te tupu mai fo i a vesia inga i mene o la kapi e o vai tu fusu anga tele la fo i le liki le la o mala kapi au fa solo i fo liki ra le fai talo ni e se melen tupu mo le malaya vai e se melna ai tupu vo nei liki le na tupu nei po vai so elen te ni na tupu mai melna le fai ka o nga ma sole e tonu ina e manko o la kapi ungi nga len ku pol menga ya liki ra le ku poingi ale yangis ole wali ia yang la kapi ungi le fo ko mai fo ko liki ai le ku poingi menga le bebe ni tu le pa na ye se tasi fo o tapa anga no na mai sana fotuanga Juliet le na mai lana fotuanga i mene fa pene i al fotuanga la ia fotuanga fo le pe fo le o tunu nei fa banned for 6 or 12 months i al tangata e fa tu puinga le vesi mena ia au tangata ia supporters ia saule ata i lunga fo le screen ia mantua tatou i o sa mo ia ele ingi screen se fo le e foi e lau e lo ai tanta le fa sau lunga i na lola ia le ia ese mai mali martalo ole ola uta o tilo e se ta ua solution e mene ola le manatu tau fi ato mata alonga ia le matu tau fi ato awange ko e faien ka alonga e ma le matu fai mai lava a matalona developer onga onga ia taun develop sau ai lalo leongo alua kaulunga le se full malfitu tau sanga keita fa penata tu le si fa tau sanga ilumana o le se full fiku le o represent sa mo ile World Cup wa duas full mon tupu tau sanga su fitu su van alai te tonu a onga me ai ka kala ku baku wa ke le fango nga le ye ku kala pu ke mingi solo mua ia lato le fai o tu nga tu langa ni ya wa ya develop lo onga wa develop onga grassroots ia o tu lunga o ta mai nei wa makuai au mai au ifafu piki au onga fo le lalo level le a mai fafo ta alo mai fafo nei Australia mai nei ia tausa uma au ani nei motu le mele lango nei le la kapi ma Australia ai mai sai nei piki au mai fafo fa nga il trupele na batu Australia ma il trupena develop ka maki talitonu mai lo vionga lo sunga tule e o atu ile si fata usanga wa makwale le ka makinge representing na samo
lo ule manatu le a fa pe fa fonga mai ia malo ma tulanga le e ma fai ona tatu wo tatu sosani o la to ia mo kwa ofa la sosani mene yo programming o mene yo o aonga talonga program le ia mai fo tau sanga o ma to fata tia le au vivi o le fainga o talonga ta tia fo le mele te lo le si mele tu le po lo nei le foi tele to nei New Zealand le fusu ya ka makini o le mele o le mapu a onga ko nga me foi le sa wa mai sa mo fa pe la ngo ma ko o ma ko onga St Joseph ma fusu ra ia le onga ai tu le point ai tu le me sa o amal me mon wa tu le yo talong ale o fusu onga wa tu le o results onga o fusu onga le voi la wa mai nei tamiti nga o sa mo voi ai ngeo le lo ke fai al menga o le mai o le onga eventeo fusu mo la onga kausen because if I mai lisi yo ma ko onga sile ko onga ai te vai o el palang le ai ma se palang ya lo fai mai e sile la wa onga la wa ai ke vai ko palang yo le fa u mai o le inveske ale fusu ala wali i ngoa ala yo apalangi yo le inveske o le au inkia yo le inveske o senga yo le au inveske ele ya ma se senga ma se palangi alu pala la i forunga ya o worka makwai ai le ai ma se palangi ma se senga ma se ala wai fa doctors ma kwai ai lunga yo kuku mai ngofo mai lunga yo i ngaluenga mawalu lunga le malu ale fusu ala la uri e o malo lo la uri o lo fenga luenga factories au su en ngaluenga e o ala mel na le o mo nei e telefon na ma tonga luenga le tom fai nei to miki nei ka aki ale mapo a onga ola la me mo en menga o le kama kwai o St Peter's o kama kwai le e ma se me ta si mo na me Paula me o le mele o ilo o langa temini. O e whenga runga lei, o mo lei sau tupe e tau seilo wa inga le il temini. Ia ele ya. O le mena le tau o watu ise manatu, o kasi ngā mea le mo o isa mo. Se lango al mako ngu uanga, se lango la ua onga le ngu ua onga. Le fusua yaka miki kongo ka lunga fusua ingai mea. Ai le taua le ingo le a onga naite e taua. But awang e fa mo muale ngole aonga ilunga o results o la wa onga results o kalunga i fa mo muana me yo se na to e pa ia tu langa le o kapi fa no tele le vai te jamu e si le fio e tu le pa kama kwa ia so ia fa po ma mal mako kama le tika sko estamo leiro tu volia e fa ngwa ko ku mau se le ka longa nga makwa kuku wa yala kuku pia ai ka mo fa kasi ai ka mo le uria sa wale si pingere si des ava lo la me mana yena mama ko vai ku le o ma ko vesi e va peso le fe ska ko feta winga mo ava ko e me ko luanga mo lima mai fa se le fengol ta lunga ilasu Yo, si na kai ku ngol malai me yang o mai vole le ka pa ko solo ko ingu va kasi kam ele ai ma se ko vai ko ka feta wi vole la nga le ingu va mai sale e ke vai me ai ku wale o ese uma tupulanga sole ese nunca kior malo valio ka me kiro ke mi eso o lele ese ka kio ke lo po fe pange ka mai ka me ki mangi yang va peso Empo ka ilo sole on meka ul malo vale. Meka